Pozdrav ljudi, youtuberi sam ti da kažem, ali ne znam. Frap s tim, znači nastavljamo tamo gdje smo stali, samo malo da smanjim ovaj zvuk. Evo. Dobro, da se ja čujem. Ok, znači treća misija. O, neko je krva. Tamo vidimo koje je ovo. Razni nam helikopter, audio, još malo, evo ovako. Ok. I šta sad? Čekaj, idemo to. Ne možemo idemo. Bombu. Ok, moramo malo da štedimo ovu municiju. Moramo da upre. Au, sad moramo da ga teglimo ili ne. Nismo mu valjda skratili muke ili... Ne, šta smo radili? Dali smo mu neku injekciju, ali... Šta mi trebalo? Da ga branimo od ovih terora. Ok, ok, ovo ćemo biti. Vidimo. Gdje je ovaj? No. Da se malo regenerišem. Ajmo. O, pa ranjeni. Ranjeni. Sve nas gađaju. Ok, riješili su nekih. Ajde, ustaje čeče. Ok, da pobijemo. Zakon smo ga ko malo dete. Šalim se. Da, na to nisam računao. Da, oni sad mene. Ok, ran. Ajde, otvore vrata, bre. Ok, samo da priđemo ovo i onda će tu ići pauza. Da se dopa, ajde, pobijemo i ko seče. Ok.
Čekaj, koliko ima ova puška? 300 metaka, a nije baš precizno, ostaćemo prije ovaj. Šta? Ok, idemo. Ups. Svejedno, kada sam tu. Kada otvaraju. Ne smijemo da ubijemo civile. Pizza da nam ubijemo. Ok, idemo. Čujete ovu muziku, ako čujete dobro, ako ne, to vam je, šta trebamo mi? Ajde, dižite se, nije smak svijeta. Diži. Dižite kad kažem, nije smak svijeta, nije smak svijeta. Šta se držite za ruke? Idemo bre, vraćao se. Hajde jedno odlučenje da im bacimo. Ostavite se za uško hoćete, Evo ovako. Ok, narode, to je to za ovaj dio. Hvala što ste gledali i vidimo se, subscribeujte. Doviđenja.